E pari ana te tai o mihi ki a tātou katoa nau mai rarau mai rā ki te Ao Māori. Ko te amorangi o ngā mahi tūruhi i Aotearoa ko Ngaitahu, kua whakaheke i te nui o wana kaimahi i te 348 ki te 39 nā ngā pānga o te mate uruta. He whakatau tēnei nā te tumu whakarai o Ngaitahu Holdings nā Mike Pohio, rāua ko te kai whakahaere o Ngaitahu ko Lisa Tūmahai i tēnei ahiahi. Kai tā tātou karere, kai a D'Angelo Martin te whānui tanga atu. D'Angelo, he hara ngā taipito kai a koe? Ai, tika tāhau Wikitoria, no ngā mana whakahaere i ngā mahi tāpoi o Ngaitahu e whiriwhiri ake ana ki te whakaiti i te rahi o wā rātou kaimahi mai te 348 ki te 39. I hua mai taua whakatau i wā rātou hui ngātahi ki te taha o āna kaimahi me āna kai whakahaere pakihi. Ka mutu kei a Ngaitahu te mana whakahaere i ngā pakihi tāpoi huri noa ia Aotearoa whānui, pēnei ia Glacier Southern Lakes Helicopters ka tūwhera tonu, engari ka tokoiti iho ngā kaimahi. The All Blacks experience kei te tārewa tonu te rā tūwhera, ara ngā pakihi tāpoi o Ngaitahu kamoi. Tārea te wā kia pakiri ake anō ai te ahumahi tāpoi. Ka mutu ko ngā mahi ka pākia, ka mutu hei te mahi, hei te hure, hei te hune, hei te hūrai raini. E hua ka tino rongo te iwi ngā pānga āpūtea nei neha. A kāre kore ki te whakaarohia ake te nui o ngā huamoni o te pakihi tāpoi o Ngaitahu i ngā tau e 5 kimuri. Ko i rā te rite o te nui o te tahua kua hāhā nei, hei tā rātou mehe mea ākua nei nā ka ora ake anō ai te mā ki te ārohe, e kore e ora ake ai a rātou whakahaeretanga kaimahi o te wā hoki i tēnā. Wikitoria. D'Angelo Martin, tēnā koe i nā whakamāramatanga. Kua ki taurangi te hea mana o te komiti urupare i te mate uruta Simon Bridges, ka kaha ake te kitea o te kanohi Māori i te komiti hai te anamata. Ka whai tēnei ngā kupu taunu i te iti o ngā mānga i te komiti no tōna whakarewanga e iwa wiki ki muri. Hai kōrero i tēnei take kia whakawhiti mata o rā atu kia heta Gardner e tū mai ana ki pāre mata. E heta nāu tēnei take i aruaru i tēnei rā, he hara ngā kōrero kai a koe. Tēnā koe Wikitoria, kia ora mai rā tātou. E te motu whānui māku taua āhuatanga e kōkiri. Ko ia rā te kōrero a te kaiarahi o nā hinara a Simon Bridges. Ko tāna e kōrero nei te tūwhera i ngā tatau ki te Māori ki runga i tana komiti mate uruta. Ka whai tēnei i te kaha perepere ko whatu ki āia i te tokoiti o ngā Māori e whai wāhi ana ki mua i taua komiti rā. Ina nahi ko te kaupapa ko te mātauranga a aha kwa i whai wāhi ko ngā whare wānanga Pākehā, ngā kura tuarua Pākehā, ngā kura tuatahi Pākehā, me ngā kohanga reo Pākehā, kaore he māngai kotahi mō ngā kohanga reo Māori, ngā kura kaupapa Māori, ngā whare wānanga Māori rānei. I whai wāhi te pirimea ki te kōrero mo tēnei kaupapa ki muri au i tēnei ahiahi, anei ana kōrero. Well, whilst I wasn't privy to some of the urgings that were made by other members of the committee, I am told by at least the government members on the committee that there was a general message sent that they would have liked greater diversity amongst the representation, be it Māori health professionals and also representation across the board generally. But ultimately, we do not hold a majority on that committee, and it is chaired by the Leader of the Opposition. Mohi ana hau o mātou me makairongi e taua komiti e hanga hoha ana i te mea nā rātou i tuku atu ngā ingoa Māori, ngā māngai Māori, kia haere mai kia kōrero ki te kōrero ki te aroaro o te komiti, engari ko te kaiwhakahaere a Haimona Purity, kei aia te mana hei whakaritea ko wai ngā kai kōrero, e kohatu ana o ngā taringa ki ngā hiehe o mātou mema kia rongo ai ngā whakaaro, ngā kōrero o ngā rōpū Māori, ngā kai kōrero Māori. Tēnā he taringa kōhatu koia rā tā te minita tuarua mō ngā take mātauranga Calvin Davis mo Simon Bridges. Engari ko tā te kaiarahi o nā hinara tuatahi, kaore, te kohanga reo i tono kia whai wāhi rātau ki mua i te komiti. Tuarua ko tāna mana, tēnei āhuatanga e whakatika.
I've heeded the call to see more Māori and iwi come along, and I want to make sure that happens. But given that there are a variety of mainstream providers, ECE principals, Victoria University Vice-Chancellor, there seems to be a wide range for mainstream education providers, but nothing from the Kohanga National Trust and nothing from Kura Kaupapa Māori either. Upon reflection, should you have approached them? I think it's a fair point that you make. I think we want to see more iwi and Māori organisations. I want to see that happen. We want to see more Māori, more iwi on the committee. Mark my words, I'll ensure that happens. Ko tōku kupu, ko tōku mana, he pai tata Māori e tirama mai ana. Ko ia rā tā Simon Bridges. Engari, e ai kia Debbie Ngāri Wapeka te kaiarahi takirua o te pāti Māori. He mahi porotiki noa te haere ake nei i te tangata rā. Tuia ki tērā, he mahi āta whiriwhiri te kaupare i te reo a te Māori mo tēnei take. E ai ki te pāti Māori e nguana te reo o te Māori i tēnei wā o te rā wakiwaki. This is not the time for Simon to be politicking at the expense of our future. He nui te whakahe i te ao Māori ki te komiti ma te urutāne, mo te korenga o te whakawhiti kōrero ki te Māori. Now, everyone I've spoken with across the iwi spectrum, across the health, the education, te ko angareo, are all available. So he needs to be challenged, and Simon needs to be able to show that there's a better approach to equity and to the solutions. I roto i tētahi whakapuakanga te kōhanga reo e mea ana, e pāpauri ana rātau i te mea, kāre te komiti e tono atu ki a rātau. Ua heha i noho mā te ao Māori anō ia e pōhiri ki enei momo pai kōrero. Ko te pāta ia, ai rānei he mana tō te tiriti o Waitangi i roto i ngā whakahaere. Ki te whakaaro tia, ngā whakaaro te kōhanga reo ai e mānuka ana mātou ki te tika, ki te he rānei o ngā hua ka puta i roto i ngā kōrero. Ko tā Proctor anō, ko ngā whakatau a te komiti ka pākau atu ki te oranga tonutanga o ngā tamariki Māori. He nui ngā māramatanga kua puta i tēnei wā noho mohoa noho rahi. Ko te whainga matua, ke kaua e noho aua māramatanga ki taua wā, engari tō ia mai ki te āpōpō. I roto i te ono wiki no te timatatanga mai o te komiti, ko te whakaruru hau o ngā reo irirangi Māori, rātau ko whauma, ngā rōpū Māori e rua i tonoa kia kōrero. Te mehemi, te ao Māori. He tangata anō kua mate i te uruta ki Aotearoa nei. Ko tahi atu anō te tangata kua pāngia, ko tahi kua tūpono pāngia. Toko rua ngā tūroro kai roho hipera, ko tahi mano e toru rau te kauma ono ngā tāngata kua whakamāui ake i te mate. Ka mutu ko tahi rau e rua te kauma whitu ngā uri Māori, e whitu te kauma iwa ngā uri Pasifika kua pāngia. Nō reira e whā mano e whitu rau whitu te kauma rua ngā tāngata i whakamātauhia i nanahi nei. Ki kaupapa ke atu i naia nei e whai rongoa ana wētahi ringatoi Māori i te pakihi arumoni no tā wāhi i a First New Zealand i whakamahi poka noa i wā rātau tauira. Ahakoa kai te kia ko tō rātau nohanga mahi kai Adelaide i te tonga o Ahitereiria, tērā te whakapai kai Vietnam ke rātau e mahi ana. He mahi tēnei nā ngā ringatoi Māori e rua, rawa tahi kāre i mōhio i te whai pūtea te mahinga i tā wāhi. Pukuriri. You know, awa ke au i te ata nei, i taua ata, me taku kitenga i taua whakahua i ringa o pukamata pato pai te pukuriri. First reaction was shock, and I was upset because I recognised the image straight away, and this isn't the first time they've done this to myself. He tohu whakatauira i te wako o Taki Timu, kua murua hei tohu ki te hiti e hokono ana mā te pai tukutuku. I tērā tau i whakaritea tētahi wānanga toi ki roto o kahungunu, haere Māoko Victor te pā, tētahi o ngā ringa toi no te kāinga nei. Nō rei ko tā māua he hono i, he peita i tētahi hononga i wainganui muri whenua ki kahungunu. It's just wrong. It's theft. It's wrong. Yeah, that's how I feel about it, and a lot of our people, that's how they feel about it. E hara ko nei ringatoi Māori ana he kua Pākia, ko te tohu o ngā pirihimana o Aotearoa hoki kua whakamahia. Ki hai mātou I whakai ki nei mahinga, kua toro atu mātou ki te kamupene rā.
putting it out there to share with the world. And then you've got these sort of people that just come along, you know, look at Instagram, cool, we'll take that. And just like that, they take it, they make money off it. Kua tahuri ngā ringa toi ki ngā pai pāho pāpori, ka whānui te kite ake i ngā mahi a te kamupene. What we're trying to do is basically, hopefully, shut these guys down, or just, you know, their site First New Zealand, like, you know, shut that thing down, or whatever we need to do, because they're blatantly just taking. Kua whai wā ahau me taku Waimaria te ātau wānanga ki te taha o etahi ringa toi, i te rangi nei ka wānanga te taha o i etahi roia, kia kitea me pēhea te para i tēnei huarahi kia tika, kia mārika, kia aukati pai i tēnei kaua mōku nahe, engari mō ngā ringa toi katoa te kāinga. Kei te kimi tautoko tohu rawa i te ture i etahi kai toi ke atu anō hoki, ki te kimi ara hei tiaki i a rawa mahi toi ki tua, mare haimona riki, te Ao Māori.